Upravo gledate video recenzije i odpakiravanja by Lead. Dobrodošli, ovo je moj novi video unboxing. Ovaj puta otvaram jedan Prestigio PMSG1 sivi miš. Prednja strana kutije, vidite, jasno se vidi kako izgleda miš. Bočno, stražnja stranica sa specifikacijama samoga miša. Druga bočna stranica na nekoliko jezika piše. Odgore vidite na kutiji ima za lakše prenošenje. Samo otvaranje kutije. Miš se jednostavno otvara. Izvlači se iz kutije. Kao što vidite, sve je uredno fino složeno. Skida se gornja plastika. Stavlja bočno. Karton. Sam miš je tu. Miša vadimo iz kava. Kaval je braided, odnosno opleteni kaval od miša. Karton. CD sa driverima koje vjerojatno trebate skinuti nove sa interneta. User guide, znači vodič korisnički na nekoliko jezika sa prikazima i objašnjenjima miša. Jamstveni list od Prestigija koji upućuje na to koliko miš ima jamstvo i ostalo. Dodatni bočni naslon za prste. Vidite, na mišu je za jedan prst ili drugi i može se montirati, znači, drugi naslon. Te u kutiji dolaze još i 6 utega od 6 grama. Miš od dolje, stisne se tipka da se izvadi bočni naslon za prst. Tu se stavljaju i utezi. Probamo staviti onaj drugi bočni naslon. Da vidimo. Miš je odmah drugačiji za korištenje. Dosta je lagan, znači treba će koristiti utege. Ima 9 tipki, 5040 dpi koje označava na posebnom led indikatoru. Senzor je od dolje, kao što se vidi. Ima 1, 2, 3, 4, 5 nožica koje izgleda da su keramičke. I više manje to je to. Bočni scroll. Znači u kutiji je miš, utezi, dodatni naslon za prste, CD sa driverima, jamstveni list i user guide, odnosno manual za korištenje. Naravno USB od miša je pozlačen, 1000 Hz USB i to je to. Uskoro dolaze novi... To je za sada od mene to. Više od pakiranja i recenzija